Ia whaataro whātu I lau whaafonga Samoa nei fo I tū lau lewa uli, whaamalo le fōlau, malo le soifua manuia, ia talitonu le nei tū la o loo whaapena o na maua lo o tūpa ia malo o tō mamalu, ia le soifua lau le lei, talu le alofa mātalasi o le silisili ese, ia le nei tū la o la tātou polo kalame fo I le nei le Tulituli Matāgau, whaatalo whalo I atu I ate o tō malava, le au mai moa e mai se fo I le au whaafonga le nei tū lao le wauli. Tēne matama o Tulituli Matāgau, talitonu whaia onga wa e sauni mai fo I tātou polo kalame. Ia le ngata fo I le nā, o le nei fo I aso I o whai fo I sina swinga, e lau mai moa mai, e mai se fo I o lau whaafonga mai le nei tū lao le wauli. Ia, sau se tū lao na whaailoa leo la tātou malo whaalalongia. Ia watali malo e fo I le Tulituli Matāgau le nei tū lao le wauli. Ia awala wa fo I, ia le lau sila fia, lo topa ia malo o tau mamalu, o nisi foi o tau mawhainga la tātou whaala putuputonga I pei ona iai le nei foi vai tau le tau sanga, e lava na whaala wiloa le taimi o mawai, ia o le whaala putuputonga le nei, onga mata Samoa i Aotearoa ia o le nei la, o le atau mawhai atu fo I le nei tū lau lewa uli, teine matama, ia talitonu whaia onga, tu tasi ala vanoa le aso le nei, mo ta mama tina, whaafonga mai ta mama tina, ia po le fo I le au le tātou polo kalame, ia ai se lava, te tau iuna whaau, wau nei tau mawhainga uma, ia tātou, ai se fo I, e tau ai le o peo ta oi tonu le onga mata Samoa, ia ai mana tua teine matama, pe lava o la tātou masani I taimi maaso ta itasi o la tātou polo kalame, e wha mua lava le atua. I taimi uma, ia, lei tele o tau. Ia o te talitonu la, o te sauni mai mo la tātou te talo mana tua, tele ni se tātou talitala noanga, ia pe mahe a lava, la tātou matafa yoi mua o la tātou te talo lea I le atua. Ia teine matama Tulituli Matāgau, ia tāu alalo whaaloalo fo I le nei taimi, ai ole whai atu tātou te talo e whaia onga, ia le lei, mo I ini le lei, ia alo le nā, file mu le lei, ai se I whai tātou te talo, tātou ifa mata talo, whaafetai te le lava le tualo mātou tamā, o mātou au lia mai fo I le nei aso, I lo walofa ma lo wanga le lei. Whaafetai I lau tau singa ia I mātou, whaafetai I lau puipuinga malu ia I mātou. Mātou whaafetai a lava oe I le manava, o le ola, o le malosi, o mea uma ia I fua ina mai atu oe lo mātou tamā, ia le atua, whaafetai te le lava mo le nei aso, whaafetai mo mātou ahinga o mātou mātua, whaafetai mo ngaluenga ta mama tina, mātou te whaafetai foi, ona o ta mama tutua, matina mātutua, o loo fesoasoani, na o mātou mātua, I le tau singa o I mātou le whanawiti, whaafetai le li ie mo mātua whaaleanganga, o loo fesoasoani foi, I le tapu e ina, o lo mātou wola whaaleanganga, ia lea tua lo mātou tamā, mātou te whaafetai foi, o na o nisio I mātou lo whaelonga ina o mātou waso whanau le nei foi aso, lea tua mātou te pati-patia lo walofa ma lo wanga le lei, na le sea noa lawa fio, ia mātou te lea o lia foi, le nei whaopoponga, I aso lo mātou ne yola mātou te talo, whaamanuia la mātou polo kalame, whaamanuia foi la mātou malo, whaalalongia I le nei tū lau le wauli, ai maise o teine matama malava o lo o mafuta mai. Whaapena fo I ona e whaamanuia, whaamawhana whana I se tasi o maua I whaanoanoanga, whaamalo lo I se teine po se tama o maua le tino mai. Ia ai maise o le loa loa o lo mātou nei atu. No mātou te talo le nā, whaamanuia mai o lo mātou atua, ala atu lo mātou te talo, I le suafa o Yesu Kiriso lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Amen.
Ia lelei taina matama talitonu au ia ole ausungi sia kako pese ilesi aso pe toi foi mai foi ala so lenei tasi ale pese uso tatou mo tatou lava le wa fai longa o tatou aso fanau mana tua fatu faiaonga elena o oe ia fa pe foi lo fai longa la so fanau tama ia potina ia potama matua foi matina matua ia usu fa kase kako le tatou pese o so whanau, tatou te whaelonga whaatasi, mai lava, ia le leite ne matama, ia manui o tō aso whanau, ia manui o tō aso whanau, ia manui o tō aso whanau. Whaamanui a le atua, hip hip, hey, hip hip, hey! Pati mai. Ia lelei teina matama. Ia o le taimila le nei. Ia o lea ua o mai le tātou talanoanga le nei tūla o lea wahuli. I le vaenga tā ua fo ele nei o le tātou polo kalame pe ilama na whaalau ilo atu le taimi umawai. O lo ua tātou tali malo nei i le sui fo'i o se tasi fo'i o sui sinia mai le ofisa autu o le tātou whaala potopotonga le saasia ia o lea fo'i o lo o iai lo na sau i le nei awa uli ia a walava le longo pui ali i na pea o lo mamalu ma le pai o lo tātou watunuu i nisi o matati a fo'i wa ausia ia o nisi fo'i o tau mawhainga le tātou whaala potopotonga o lo o whaapena o na whaanga o ia i le taimi le nei a walava le tau tuaina e le mo le sasia ai mo le tau tuaina o lo tātou watunuu e ala i le ola o ina o alo manai whanau o le nei lai tū lao lewa uli o tātou whaatasi ai nei ia ma le tau sala po le tamaitai po le whaletua fo'i ia me rini maunga o ia fo'i o se tasi o suisinia mai tutona la tātou ofisa autu le ofisa o le whaalapo tuputonga le saasia ia ma olo o ngalue o ia o se tasi o i lātou o sui o lo whapena o na whaia ia o onga fo'i ia i tutonu o whaala potopotonga e au fiai mātua ia ai le ngata le nā o lo ngalue fo'i o ia i le vaenga o lo whaanga o ia suenga ia po research o lo ngalue o ia as a researcher and a facilitator i tutonu o le ofisa autu o le sasia ia le nei tū la whaata lofa whaapito atu i laususunga le tamaitai ta lofa Merini Talo falava la sunga Tasha, malo soifua. Ia, malo le langi e mama. Ai o te talitonu ia o le aalua lulol ta polo kalame le nei tū la o le awa uli. Ina ia whapena foi o na whaasao ina la tātaimi. Ia, Merini maunga se i tu atu le nei avanoa se i whaisau sau noa ngai whaailo foi ia nisi o tau tua la tātou whaala potopotonga le saasia o lo o iai le taimi le nei. Ia, whaatai lava Tasha mo le avanoa nei tū la, ia, se i whaatalo whaatu lava i le mai mua mai ma le whaafunga ngā Samoa, malo soifua. Ia, o nisi o po kalami o lo whapena o na whaafuaina pe whaatautai al sasia mo tatoa o ngā mata e le ngata foi leo le o community o tato community le nei foi vai tau o tau sanga. Ia, tele lava nisi o po kalami po polo keti o lo whapena o na whaanga solo ia e lua ni polo ke projects po kalami le te whitala noa ia i nei aso ia o po kalami mua le ro manga lua e mele a fionga le whatonu ia Irene ia o le po kalami le o le silo ia po le strengthening early learning program o le po kalami le e patino mo onga wa mai ana fatino ina lato aerial visits ia ai o lo mana o mia lava ia le toi fale le o nisi o vaenga ia o nei o pokalami la le patino ina ia onga ia wai au mai ele MOE ia swafa fa ia onga ia ona o le sasia e fisosoani vaenga nei o le taimi mua nei o le sasia o mwhai ona whaafuaina po kalame le tanga luenga o le silo. Ma le tausanga le nei o lo whaangaina le documents fau le wa release mai tausanga nei o le NOV.
Ia po le national education and learning priorities ole documents lea po tustu singa lea ole it is a statutory documents meaning it's a requirement mata tu lava ile ECE context nga ia tu lava ilunga ile tertiary level ole naupla it's not a separate document to te whāriki mai si documents o le whaongaina tonua o ngā mata teimi nei ai o se toi whapoponga o se isi tu singa e la langa i te tonu o documents we already have and it's the same thing e onga te tonu ai lava le tamaititi a onga ia ma o loo whātaua ai le inclusive education ma o lo onga lue ma losi le sasia mana ia onga amata te mine ina ia mawhaiona na langa ina le nau i te tonu o lato policies i te tonu o lato curriculum po le tō matau ia ma lato ngā luenga whaiwhai pēr ia wā lava le whaalele ia tili o lato hawa onga ia and the learning anai whanau se whaamal mole lava lau sisunga. Ma whai lava na whai sina au saunoanga ina ia lau sila fia fo i le tata watanu ona o lea sa e ta ua le iro ia atono le ta onga le nai tato i le ngana peritagi. Ai ma whai lava na e tala le tu lea o le ale na me ta o le iwa jau wha pesi siu se ilo ia ai le ngata fo i le o le alo na fiso ta inga ia onga a mata ai o le a fo i la le fiso ta inga ale sa asia i le vaenga lea ua lai na whaangai o ia le tātou polo kalame o lo e sauno ai whaamal mōle lava. Whaftai lava Tasha. Mo le fasili. O le ira o le vaenga fo ila e o le Education Review Office. O lātou pe separate fo inga le mai le MOE. O lātou le o tua e ilo ia le whaangai o inga ia po centers operation. It's not just for ECE. E o lava le primary. O la vaenga ia le o tua e whaiasia singa ia po compliance a onga. In terms of the licensing criteria as well as the curriculum. Ia o na whaida lātou li poti. E avianga e le mtanga luenga a onga. Ia lela ia po kalame le o le silo. Ia o awhapea o le a watu le ngō le a onga o vaenga ia mana o mia le toi mana o mia toi whaile le a onga le ia watu le li poti le iro. Ia ona whaonga le le matanga luenga o onga ia contractors ia le sasia as providers. E o avil po kalame le silo ma sosoani na ia onga ia le na o onga Samoa so se a onga lava lo mana o mia le sosoani I vaenga nei o le based on the reports le iro. Malie, whaamalo la, ia o whaapopo Samoa o le vaenga le nao le ofisa le na lātou tito iloina ia tu malava o lo whapena na laise nei na ia o ngā mata atono le ala le na e le vai tai me tātou te ia lava na isia o ngā mata o lo opa whai si whaale tonu a wā a ngā ia tun matanga luenga e sa ili ma vā ili po o ngā tusa le ngā luenga o lo o whaia ma whaatino ina e whaia o ngā ia ma le filosofia ale a onga ia po o ngā tusa fo I a whai o lai tusi ai whaataua le anga nuu e whaataua le ngangana e tuli loa lava la e le matanga luenga lea e to e ilo ina ia mauti noa o lo o whaapena o na ato atoa le ngā luenga o lo o foina e whai a onga ma lau mua taitasi mo alo manai whanau ia pe o le to e whaopopo atu le na I le saunoanga le tamaita ia a o lea la ua a vea le sasia ma se isi o fe soani sili e lātou te whaangaio ina ma whaatino ina se isi le nei o polo kalame tāua e fe soani ina ia onga ina ia whapenao na toi wha mausali ia ma toi wha ola ina nisi o vaenga sa whaale tonu ia pe o le toi wha o popo atu le na o le a la se sila mamao ale sasia wa lai ona whaatino ia whaamoemoenga ma lea polo kalame foi. Ia whaatai Tasha mo le fasili ia o
O le whaamoemoenga lava ia o le sasia ina ia mawhai o na fisosoani mga lulu e whaatasi ma o ngā amata i New Zealand nei ina ia mawhai o na si itia tūlanga o le ola o ina o whanau e le ngata fo i leo le soifua lau le lei o whanau Samoa e tonu i New Zealand nei ia e meisea i lava fo i le whaatau wa ina o le whakerisiano ia o tū maanga nuu ia malinga ngana wha Samoa i te tonu le awa o ina o whanau i te tonu o ngā amata e meisea lava fo i ia o lo tato iai nei atu nuu e le se tato nuu moni pe o le pe o le upu ia e tā ua le awa o ina o le whanau ina ia whata ua pea ia le tato ngangana ina ia wha mausalima wha awa wai pea le tato ngangana wha Samoa e meisea o tūmanga nuu o wau le tato tofi lea mai le atua Malie, whaftai me rini se ima whai lava o na tala o le tū lea soifua lau le lei o alo ma whanau ima whai lava o na whai sina o wha matalanga wha lawiloa i le whaafonga anga fo i Samoa o ani tū tā ua o tafa o le soifuanga o le teine ma le tama onga o loo wha pena o na tā o whai e la tātou upulewa wha ingoa ina i lea vaenga o le soifua lau le lei wha mole mole. Ia whaatai tasha mo le whawhisili o le soifua lau le lei lava ia po le well-being ese a ia le well-being mai i le whaamalama tau whaamanino a papalangi ia po le Western perspective. Ese fo i ma le soifua lau le lei po le well-being mai le whaamalama tau whaamanino a Samoa po le tātou fo ia perspective wha Samoa ia o le soifua lau le lei lava ia o le holistic development ona o le fo ia le si mato polo ketilea po le pokalame le fo ina o le ta o le fafaile le fatasi e o se taimi fa malmalama tili fa ta o ai le ola lau le lei o le tamaititi le ngata le tino ia o le mafau ia ai fa sili le fa le nganga ia i lo le tamaititi ia na tausi le va i lo le tamaititi o na ava ma mata o le atua lo le tamaititi o na ava i o na matua you know those are the learning outcomes mai a tatou lava ia tatou te fia vai tatou whanau o la whaaloalo o la usiustai o la whaamaoni pe o tūlanga o mai o le soifua lau le lei o lea lava e whaamamafa whaatau aina e le sasia ia mga lulu e whaatasia i fo ina i mwhai ona whaatau aina pe te tonu a o ngā amata Malo whaaftai talinga i fia whaalongo foi i le saunua lau sunga foi a le whaletua le nei tūla le uli ia ai la atu lava noa ina ia wha wau lau saunoanga i le isi foi o pol kalame o lo whaafenga i ai mal tatou ofisa pe ona maua atu le amatanga o e lua ni nai pol kalame o lo finangalo foi o e le whaletua e whaapena ona whaau iloa i le nei foi tūla le uli ia whaatai lava. O le si pol kalame o loo whapena ona o ngā lua i fo nei taimi mo le tatou sasia o le pol kalame leo le whawhaile le whaatasi. O le pol kalame leo le lango sua e le whaalapotopotonga o le te hiringa hauora o le Basic Health Organization fo inga o la towe whaamano siyama promotinga le health and well-being i te tonu whaalapotoponga e mese lava fo i tonu a onga. O le ngoa la o le poloketi o polkalame na au mai o le first 1,000 days. First 1,000 days e amata mai le 0 to 2 years of age o le tamaititi. Le whaata aua i aso mua e afi o le olanga o le tamaititi. Again, that is the Western perspective. Malia Samoa ia lana lawa e whaafonga mai aso afe mua tamaititi. Tau lai pe I was sketchy for ia tātou whaafonga mai. Ia ai whaafonga mai pea. Tai lava. Ia ai pe ona o tāua. Ese lava le whawhaile le whaatasi po le nurturing from a Western perspective. Ia o tātou Samoa. Ele ngata le lua tau sanga le whawhaile le. Le lawa whaaliwina i loa le sasi o le whawhaile le whaatasi. O le tātou po kalame la leo le first 1,000 days. Le wa whaasamoina o le whawhaile le whaatasi. O le po kalame whaila leo le e iai ia mātua. E ono sifuru mātua le au wai po kalame lea ia mawhai a onga ia le po kalame leo lo whaata uai ia leo mātua o lo mau ai no this is
space for parents ia mai whaaso ai foi. Po o a foi ni whaafita uli au ani issues o lo whapena ona fia ngai mai lato ina ia ile whaafailele ino a tato whanau ai pena sila fia. E se lawa foi whaafailele e Samoa to tele tangata o tato a inga e ngā lulu e whaatasi a e mwhaiana e latu lotu a oie vai mi se o whanau se o a, you know, it's a collective thing, it's a collective nurturing e tato, but i nei atu no wa au sangi tato a inga au tau whaio mamatu e whainga luenga ia so it's a good program for inga le whaaso me for ina i mātua ina i mawhai for ina awatula feedback ia atono inform ai for ia malmalama ai for e tato policy makers ia inform our policies around maternity leave matulanga whapea ina i mawhai ana soso ni pe ia tato tangata anu e mesia tangata Pasifika o le si vaenga ta o le Port Kalamilia o loo whaamalmalama i fo i wai e iei mātua sa olam whananau i Samoa ia e iei fo i mātua sa olam whananau i New Zealand and it's a good opportunity for both parents to get a glimpse and get an understanding fo ingale o le perspectives nei e lua le Western perspective ma le Samoan perspective i le whawhaile le whaatasi ia ele ngata foi lia e ngā ruru e whaatasi e whaia o ngā mamātua ona peona e sila fia o le tele o le taimi o le ala i le tamaititi the waking time o le tamaititi o le spendi i tono le a o ngā mawhaia o ngā pe o le tā ua le o le pokalame lia ina i mawhaio na ngā ruru e whaatasi mātua mawhaia o ngā i a wala e mawhaio na wha le leia whaatasi e le whawhaile le whaatasi pe ona tā ua le taimi o mawai e le ngata i le whawhaile le ino le tino o le mawhau a o le whaale nganga o le tamaititi ia ai ngata foi lea e ngalu e whaatasi whaia onga ia mamatua i le creating a leo ni ala ngā oa po o ani resources e mana o mia ina ia te whaale lea ati le pēr ngalu e ngā whaatasi a mātua ma whaia onga i le whaile le whaatasi o nei whanau. Malo le fonga foi ni tula la uli. Whaamatala wa iei ni whaafita uli fo i o mwhai na whaailo atu ni mātua tu sai fo i o ni vaenga wa mai o Port Kalami. Se mwhai ana whaalau i loa ina ia no fo ilo fo i al tata watu nui nisi o whaafita uli o whapena o na sila fia le tata o ofisa ia amai se fo i al Port Kalami. Whaftai Tasha. O le Port Kalami na whaafai le whaatasi o lea ele 11 na amata. Le whatu a tasi le round o workshops ma whaatatala no ma mātua o nisi nei o whaafita au li sa whapena o na whaasoa ina i mātua ia mātua tatala noanga i pōnei o tūlanga lava tau se leni tūlanga lava tau se leni ia e mesia le au sangi o a inga ia na iei lava fo isi mātua o isi atu nuu sa iei mātua whatatala noanga pe o Filipino ia maintia ia e mesela na ia tunu na e o maita ngata e tau le teleni o lato a inga fo ia nei so they feel they feel alone i taimi o le whawhaile le ina o whanau e le se mwhai ona tapa atu iai ia na o le a onga e mwhai ona o iai ma pe o le lato second home lea pe o le a inga lona lua lea o le tamaititi ia o le sia whaafita au le fo ina leo le white na inga o le talitonunga ale matua na ola i foi Samoa ia ma le matua le na whanau i nei ia e wai e lawa fo ia tatou tapus e lawa fo ia tatou sa i taimi se tulo e maitanga i le tina pe o tūlanga ia sa whaasoa e foi matua e whai lawa si pe ese a i o talitonunga i lea foi tūlanga wa tatou foi mai awale inu e tele o tu inga tele lo pe te sila fia ia wai o au ele se tulo ele ia o tūlanga le fatal tali ia o tūlanga na ia e mese lava tamau a hinga you know o mana o mia leo mātua e whainga luenga a le fo e loa e sitina e te tauna nofo na ia mawasela mawhatanga ma masiana pepe ia a le la vave tu watu ale pepe le a onga ona ia lo ia ile mana o mia i tūlanga tau se leni te tono o le a inga ia me se foi nei vai tau le tau ngatau le soifuanga ia wahalu lunga le tau o rentals you know o fale ma tūlanga o mawhapena ia pe o nisina o whaafita uli o lo o whapena sa whapena ona whaasoa mei foi nisi o mātua
Whaamatala o iei ni fisosoani fo'i e mawhai ona mawetono a o ngā amata. O iei ni fisosoani o whoina atu a o ngā amata. Ina ia fisosoani nei mātu a wape o le isile nā o itu fo'i lea. Ia pe wale mawhai ona awena i tamaiti lea onga ona o le itu tause le ni lava a. Ai whaamata iei ni fisosoani fo'i e mawhai ona o whoina atu lea o ngā amata fo'i fisosoani nei mātu e uti le whaasoa ma tamau ainga. Tai Tasha ole ese a o ngā amata ese a le whaatulanga ina ese fo le running o ngā amata wa ese uma owners ai o lau whaalongolongo atu e le nei time e tere lava tatou o ngā amata o lo mwhai ona fisosoani tu ua wanoa i nei mātua o lo mana o mia fisosoani i mea tau se leni i tu tau se leni ai mai se lava pili a o ngā o tamaiti ia o tātou Samoa e whai lava i lea lofa e whaatele lava lea lofa ia, you know, it's part of our service o le vaenga lea o le tātou tautua mai tātou te tali tonua e le fisosoani mai lea tua ia te tātou ai o le vaenga na te whaalongolongo i lava i neisi pule a onga ma center managers o lo o mawhai na lātou tua wanoa i nei mātua ia le ngata fo i lea isi a onga o lo o iai polo kalami fo i o food banks ma vaenga whaapea o lo mawhai ona fiso o tai e lātou mātua ina ia maua ia se fisosoani mo mea ai nei whanau ia matulanga whaapea na fisosoani fo i tono a inga o lo a vatua lātou whanau ia o ngā amata. Ia whamalo, whaafitai lava i le whaailoa fo i le nei tūlau le uli ala atu nei minuto toe whaawa wai pēa lau saunoanga o lava nisi tu tā ua fo i o tātou au nanga o loo iai nei i a tātou polo kalame i lua o loo whapena o na tatau pēa o na lau sila fia umala tātou watu nuu ia a ole i mai a fo i le tātai mimal tātal saunoanga le nei tūlau le uli. Ia, whaafitai lava Tasha. Ia pēna o tā ua, e le na le pau ia o Paul Kalami o le whaanga solo ma whaatau tai e le sasia. Ina ia mawhai lava o na fisosoani malangolango sua ia o ngā amata. Ia o le peo le taimi nei, o tele more than 100 school ia census le wa tapuni. O tapuni o non-compliance. Ai whaafitai lea tua. E le o whaapeo iaini a o ngā amata fo i lea o i tutono le sasia. Ia o lawe mai i le whaapeo tele so le nau ta inga lava na sasia. Ina ia awane i tupu lea tūlanga. Ona e tā ua tele lea o au ina ma le whaafai le leina o tātou whanau e tātou lava ia tangata. O lo malama ia pēna tā ua saimi o pawai. O isi mātua, this is their second home. O le second home i o latou whanau, a wai malama i ngangana. E malama lava tātou tangata ia tātou. So o le nau ta inga nau sasia ina ia lango sua o ani vaenga o lo mana o miele fisosoani ana ia onga. Ia o lo tu avanoa lava le sasia o le ase vaenga o lo mana o miele fisosoani ia onga. Ia e vala au atu ia no mai leo le sasia e fisosoani ia lai PLDs po Professional Learning Developments. I so se mea lava po so se area lava o lo mana o mia aile le fisosoani le sasia. Ia o lo mawhai lava. Elena o aukilani fo i o le e mawhai ona mato fisosoani iai. Ia o lo o apena o na o atu lava fo i ne isi ia regions po isi pito nuu po i tu malo ni sila ne i peo le lua vai asa taluai sa mato malanga tuai fo i Wellington i ma Christchurch ia apena na whaawa wina pia ia whaafo wina le sasia sosoani fo i na ia tatua o ngā amata. Alo, ia whaafitai ia Samoa e malau mai moa e mai se fo i lau whaafonga anga le nei tū lau leo uli o tau nuu mai si ui la mapolo kalame ia e pei lava o na whaailo atu le amatanga. Ia o nisi nao tau mawhainga o loo ngā lulue ai i la tātou ofisa nei le societe wa o ngā amatais o ngā Samoa i nei ni usila. Ia tau mawhai lava ina ia fisosoani ina i alama nei whanau. Ia e mai se fo i o le fisosoani fo i nei mātua wa lava le tau mawhainga o na ialo ma whanau ia ai o le nei lai tū la
ia o le nā ua whai watu na tātou polo kalame tātou tau pule ola i lea fo'i vai aso anga fua ia toe maua se isi fo'i whaopoponga na tātou talatala noanga e whaaftai tele lava ia te oe whaaftai le whalitua ia Merini maunga mo lo sao whaaftai fo'i i le whaaton sili e maise o i latou uma lava o tūlanga tofi o le whaalapo tuputonga le saasia whaamalo le tauasa whaamalo le whai vau le nei tūla whaatou whaatu le Tulituli Matāgau tātou toi whailoa i fo'i se aso mua tau whai a soifua.